Aga jingi lekai ISL ka Hyderabad Persia ya ka champion jong ka Duran Cup. Bat kum juru ka ladu jong ka ISL house name Arjar Khatra Khatkandai ka Bengaluru. Aga ni ka jingi lekai ka Hyderabad ka pendant kam ya ka formation ka basau ar lai iway. Bat ka Bengaluru ka pendant kam ya ka formation ka ba lai sau iway ar. Aga kala step jong kaning jingi lekai baro artli ki tim kala persyang ban penkijar Henry Omdon kino ki tim ki bala ban penkijar adu bokut ka kala step badai haka kala mit kata shwa ban kut ka jingi lekai kata hak minit ka ba pra peulai Lyngba ka corner Hyderabad FC kala yo ban penkijar nengkong Lyngba u bece bat Lyngba kaning ka sigol ka Hyderabad kala yo ban kursndon ya ki lai point na kaning jingi lekai Bat kadon hakli du jong gamik ya keng point aga bagalayo nyau point na kilai teli ki jingi lekai ka job arteli bat ka draw ka way kat ba ka Bengaluru kadon haka kerdan ka basau aga bagayo sau point na kilai teli ki jingi lekai ka job shisin ka draw shisin bat ka sharem shisin lekai Indian Super League ka Mumbai City kala Ïakhaid bat ka Jamshedpur damar shigol aga ni ki jingi lekai ka Mumbai City kala lekai bha Haka bagalayo adu nyau peway persen ke position kan baga Jamshedpur kayo tang arpukundai persen ke position. Badai tang hak minit ke bapra ke Mumbai City kalayo bantep ya ke gol ke beningkong ke jongka Lyngba player ubana ke jella Mizoram uchangte. Bad ia ke bol lepet bu dau stewa. Batang hadin 1 minit kata hak minit ke bakat ar Lyngba ke true ball ke Jamshedpur kalayo bantenia kai ya ke sigol jongka Mumbai City Lyngba u Daniel Chima. Ubadai nagari Nigeria. Adu bokut kaning jingi lekai kini ki art legitim kilayane damar sigol.